Tuyora premium kavagararu arene bakinyete mwirio iwembe na araba liungirite akari intereche mutwati antu betwe kiongo kiengu mowa na kiuchwa amirone bonete kanya ko kenera mwago yo mutuyo yo kampuni ya Joy Millers na araba kunde turimbo na mwago yo mwanya na tungu ba kampuni ya mwana tangazaji ba Weru FM na Weru TV. Edwin Katobu aina ripoti. Ni mwako nankanya kurekeria ndionge mwanya ire kampuni ya Joy Millers barane babadhiaga na kwende mutujo ra premium mujikene monota kavagara ire bethrite bakigite guchema na kugurana customer ba mutujo ju county ne ya Meru are muthenyo janaru bathiriretie ntereche gembe na tigana kwamberia ntura ya mutuate antu betu ekiongo amawa akigucho na kurekeria ntereche mikinduri unaitwa aye Mili uko na mtu anaitwa aye agorea ndio golia tere hapa na hapo ujanza nini kipa kupapa aliyevu mmoja chini bitoi ni arenkume mutujuju na yonekete gutambane ni antu na guntu bakioneka ikwithira na okujibo kungana bujwegie tokoirwa sana irware tokiona show area motio kavagara advertisement ikoto tumara ko urana ga iti mashinani na ito kwa mno mutujo otela simika osonya ento ya etoro kanamboga kananini kavagara nyano metumero tena etoro no to mutuyo na nyara oerwi kavagara na kavagara mutuyo moria motie sawa na hiyo na muria na toka wenya torene bezara ndi antwara and dispensary nyonduara mutuyo ko yara premium nanto ibendete sapati siako muno na ibambokera kiasio muno tuga usiseme unga sema raha premium ndio wetandukana ka supermarket rera kwena ogwe ugajuka metwenge kwena to premium twenge ni original premium ni moja nayo ni kavagara thaiya na bochoka skuru karugera mwana kachapati kange murugera kachapati karaha ngano wataka no irwe moroko lingwa nderea tukera antu bamawa ne bwega sana ndio tore bare yaga mutugeto akuma kire kampuni jinkatho akibakiuga kire ndionga yao ya antu kwinya county ne Meru ba mukiritwo bwega buru na kugorena sana kwa twetiri managa na atomiri ba products chetu irane nkima number 1 aja ande gorone irane mutujo nkima jo kavagara mutujo chapati jora premium chapo kana mutujo Joy Max mevoko tata kinterakta na kariba Meru county no amefurahia kwa sababu bakeko wataka kanya kana chance ku sample products chetu na bonde bagori tena bakauka kweli quality ni ile na batu assurance chetu Joy Millers Limited kabita konde idagero ko make sure that quality yetu ko tentu ko nyemo ikedro kena magande ito kugeipaka sana ni ndo bantu beto bare to ana to kinya town yao ba to space na baka pakeja na winge bo winge na ba umereta na nkoro emwe so tunasema asante sana ni ndo bako to ne bako to support na to apare tera mwako akwe na ala bari Antonio Ntoto cha Weru TV kumegembe ni Edwin Katobu.